Mustafa sallallahu alayhi wasallama, amma ba'd. Kwezi wa baba wa dada hatu wanasho hatu na wahuatu na mabani hatu garomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikenganya harumwa rahma walo wawade Mwenyezi Mungu awanike subira watishiriki watiasu watikufuru hizo Mungu yawabutalisha wadojua ukakhiri nruvunde ili ndao wasubiri yao mitihani wako Mungu hawakusudiayo awonge hema undhoyinu henna mwaha na wakati hamanda unu siuzishia sha si uransi bawandu nusu wa haraya karna ujauransi hodo shelezo wanadamu khatari hama dazinu zika orejei harima henna mwaha abonge wanzani watukufu hadani mimi ngamjuso suala uka mwana mkomor wa usilamu hahe hauamini au haurithi redo anzari tanganye ze dalilu fi dhahir an izorionao mrungurambu wa hama au hauka wa usilamu wa hatu siwa na Komor ririthi shaka ritsu usoma hena mru yado jijulia ezimlindao shawa usilamu riurithi ngariswaliyo hamazoea ngariswaliyo batina ujua hakika ya hemfomiri mwabudi yao jabo ya kaharumwesh komorisha hatu ne mikonsi ya komoria hatu mrajojo uswali batino kangu jo Mwenyezi Mungu mrajojo uswali batina Mungu haukaya eada itanganyiwa zaada za shikomori zimela jahanadini irede haukamrutsu swali yaula pizo wa marengweni eshoshaheshi sihibonsi abo hajojo uswali no ya hifadhi ya irdhi ya hahe shoshahe batino kaho msirini yanjia ngena manongo ya yambao tirukuni tisichidani kwa jamba tashahudi ngujo harumaze swala za janaza batina ujua manongo ranzide wakati uo yalona mahamisha shata mpaka leo katina nongo ya tahazi juwe hahimi haswalia emai swala janaza batina ujua manongo ikao ngambishi hao ombaba hanubala azimanizo mkinike ujofena mna iyo haukaya nguzono haya hosoma edini ya hahe yole manamba ukaya shkomor ngarithio dini sha karitu somesiwa edini ya Kiislamu hizo kabati mrushido ajuzisa ukaya eze dini zilo harmu ule mengunu kamili baada na balighi aqili nijua ukanga wa unasara nijua ukanga wa uyahudi nijua ukanga wa umajusa sair ya heze dini wakaungizo haruma ole menguunu eti kubalina mnaje ukaya dini ya Kiislamu ndo dini ya sabuzi na henna mdo izingara ge harumwenzi ya nyongoha ekaye suala hiyo bomana mkomor hushindi hujijibu iyo alama ya ukaya zaibado fanyao ngozifanyo hamungu wokao ngo mjuo naam nganzo mdwa juwe ya mfomi wahe yode mane kao homrupuziza swala au ka hono wanduwa njiwa to swali c'est parce que kwa tujua la réalité ijo mkinisheke komori waka uswali hazila razamba banu kaya mrutsuswa likomori zome ngoni mwezi pao sheo batina ukamngu au timngu ho pratike unja msirini ujo jumani ujarma swala janaza injia haruma za tradisyo za komori batina dini yar emarengo yao yarende hamarengo yo marengo bokaunga njao haruma emikonsia hatu batina dini ngamzambo wi abange ijom kinishi ha swali boya ka komori yakeka swali ka hande manganyin rojine
hauka isha tsongeza ka uswali komori ngabwe haya wi alhaya shu'batun min aliman haya nge participeo harma ya imani ya mwanadamu. Alors kabati mwanadamu ya jwanza puesheo kabati mwanadamu ya jwanza sheo shashi sebonsi ranzi komori mrutsu swali zo mkinishaka kakubalwa ndola jana yiyo ntujua ba mrutsu swali zo mkinishia hayengwa mrutsu swali ya urongola nayi. Alors mrujo ngabo kongwa jwao jo oswalani batsina ukaya ngwambao mbandrongo harumaze nongoza mbo oswalani au watahawa jwa mbandrongo yo mengoni mweze mbo oswalani zo mengoni mweze swala abokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazivumbulia o wanafiki lesa ibada hizo وكم Mwenyezi سبحانه وتعالى وكاوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وونجاهم سيرين ونافكي واو بزمانيزو waonoha le hata atairende hauka suratul ikhlas imamu yasoma qul huwallahu ahad haga zirende ho joto bangabo joto bakamtsonele jotolino kamtsono kabangabo joto bakamtsone problem yinu kamtsono kaba ulona problem za show ani narlewaneno irende hauka humrutsoba kishom sirini gizo tabu nanzo mrabe za rohe weyanja humsirini ma imamu deja wale wekala wauleta izo aya nchashi kabisa zisomao shaha njaho msirini heyati puhesheo shawandu wakao ngwa swaliyo hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala bazimana kangwa jwao kaishonde shahula izima shanza tamu domrutu abuda Mwenyezi Mungu bahiwe kangwa wa moswalani wa uhise swala yuka na mjibo swala yona mjibo kwa tutaka imamu kuna mahadhi katina mahadhi ya utine ya wabe hamsirini hotoka wanja hamsirini he amri ya Allahu ka wesha adhana waba labbaik Allahu wejibu ya adhana yode hamsirini hotoka wafenjau ngabo tamu ikawa ngionkali hana sukari ngionkali hana sukari yode namnabokao kwatu hutajia tengwe lauhenda itonda lila bakshokara mukare timizi manas retimiziri roho shaye wakati wapa rohula wefenjau wahisio ladha hameso lagio na tamu abonge kwa jajo anza warohe yao na nusubo kao omjio nomroho sawi balinga boko hata hoto subiri waswalio ze suna wajaswale fardiwa rohe wazimbao zitwana nyitungu nyinji zilanrogo za kidunia de zanzo zibe ziwatowe bonze alor wajunda waswali hao che waranti ajiri za jamaa wenzao abonge wanadamu wa harma ghafla waliya'idh billah na hizo pia ngamtsoreje harma community yetu ya Shikomori namna ya ufanye transmission ya usomesi wa dini irate Komori na hata mpaka leo waliya'idh billah ketu kiurengeziwa ngaritsingo henda mu mabaya ziyo owana ngwahifadhisha Qur'an batina ujwa Mungu ngwasomeswa swala batina ujua adobiye mfaume wa muabudi yao na henna mrikao hatende hasomesiwa Mwenyezi Mungu ngebada abungu jwa muabudiye besho hende Thailand au besho hende Shini mahala nibo kao katsujwa hata kibulebo sonda hubi mahala wako hata katsuona muislam bahaja one msihiri shaye kasiwa omowoka umriza ya lale atampaka ya jimizezimi lazima jitahida atampaka swali dabwe batman de kuria hahe ikao humrihiza dakika hayakumullahu Abdurrahman صديقي من جزائر حياكم الله نعم abonge dokaya enamduwakao hasomesiwa henamduikao hasomesiwa Mungu ngekujwa mwabudia na mwone difference na mweleweza barindrini ye kafiri oi ya jaya silimwaru mwaha wamengomira ndaruwaha au maha wamengomine waha wewe
ngawe muislamu ranzide nsuwazalo ngo fikiru kaza barindi ni mri asilimu homo hawa mengo mine wa hahe na wera nzino nsuwazalo hujishila haru muslimu emroi haja hoviri harima imani na ura Mungu zono gobo kaunga zo mwanadamu afikiri tiwasule daraja inuje ukami mru nazalwabo jungu juyu ikele wale vumba kalitunukia shaya kaulaha dingoni yaje o wakati sharohora yaje yashiparise leo ngashimnunki yao yode manekao watukufu mwendo anza mwangalie الشيخ عبد الرحمن موضوعنا اليوم يعني ما يخص التوحيد. نعم التوحيد. نعم abange enamruyeshi mwenjeni hakika enamruyeshi mwenjeni yeudiwa ze faida ya mwenje ranzige na mahamengo mine jumotsona mwenje shana mwangalie mruikao hayeshima halani watuka mwenje haja mwenjeni hoshinda juwe faida ya mwenje ne maana ya mwenje ya shuure ladha ya mwenje zoharaka wa hejuyu hanawe Henry usahule we mwenje hudiwaza ukanga bwalo hitani abangedo kaya rilea we ukariza la Islam walillahi alhamdu mimi hakika mido juzisa eba kweli harumaze ardhi Mwenyezi Mungu yaziumba wende juma tibana harumaze ardhi Mwenyezi Mungu yaziumba wende juma shebande shati Mwenyezi Mungu yashiumba ngabo ardhi Mwenyezi Mungu yatoje loke tarikhi yahe ardhi hiyo kaba jawano nkodo au kaba kama kafirika banzoba nje Uislamu au kaba tidini mbili hamaden ya Komorino inati kao wallahi alazim imma yoka handhibulwa wasiwa juha tubala ubangwe kiyama gujo parada bwahe ejo kaunemesheha gujo hunre eladha henna mrikao ha juwa ukamnyezi Mungu mrenda ndongo wallahi ya neema ya mrutoka muislamu ranzi de neema ngeba nungarengo wakatire kanzi mrie fikiri de neema yotoka Mwenyezi Mungu yoto jelo kango ngozalo muislamu de neema yotoka ba hingo tozalo muislamu wallahi alazim alors ibak shokaba baada wabalighi urenge fursa uzingare uislamu namna kaundo ya lazima neema shehe la haula la quwwata illa billah rimenye wezi twari tola za akili henna sharia sanzo shije Komor bala ata wallahi alazim nishi zisilam Allahu alam shanga wakati kao sisi ngabo rezono mabo kao zoka zikiruri balia rendera kubalukaye mroiwe ya Islam hena mna tamkawe makalima ngamweshele yao wakati wakao Komor wakadeba za swabilaniha na wanruanzo wabwe kanisa ho mjini Koni tishi ya Komor wana droit wabwele kanisa la hao wakomoringa nyi Faransa nonga mtingo wa hamisiri la hawla wala quwwata illa billahi lalil kalima yorad yo kalima zero sha wosila murarithi parce que kartina monotheisme hena mndu hakubalake muislamu shakaja salimu amri osoni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala oui jikome umaru hebo muislamu mkomoro eske kweli hulejeza ukamilifu ha horanzi ankili hata pleziri hata henna rokotoka uyonzi uzinika Mungu kakweli zoza hahe yedo ya hwendese he sharia ya moshi dunge la nguri mkubaliano suya nrongo oyo nguri mharaza nrongo irade hoko uambe namna hiyo ukayari amini nusu hara ya nusu garjwa banuwarewa harme Qur'an alors eske bano ibra do kubalu kami muislamu au Mwenyezi Mungu akakubalu kami muislamu zono mbili tofauti la haula wala quwwata billah mimi hokubalu kami muislamu batina ujije ukao islamu na ukubali Mungu hokubali tanke islamu utajwa unukubali zeregle ngizo yao eske ngamtsawa mimi ni kubalu kami muislamu abozihisa au namba mimi muislamu ngebido justifier e kam Mwenyezi Mungu islamu hokubali ngebido Mwenyezi Mungu akubalu islamu waba hokubali
itondi zo abonga bo khasara abonga bo khasara wali'idh billah narelewane ukaya kamjajo shinda haukaba nukomori gari jao ka komoringa bo wandu bukongo ajidayo wanaswara shango wa mabangani nonrondo wallahi mwendo azamanga leheli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarengeze ntia komori haruma habari za dini haruma habari za zokale waritso juharike wema rangamizi zwaye ntinga rangamizi zwaye yanti harumwenzi za Kiislamu sababu mruna nabiye arudhi ilo babande juma ilo harumole mengunu Mwenyezi Mungu yaibumba babande shebande juma batu balozi Islamu watu wanonkodo watu deba za dini za makafiri na Islamu mruna nabiye yabili harumwe duna inu kamili ba Makka hukaurade Makka baada wafanywa jitahidi za tukanchashi basi mruna nabiye ba harumwe tarikhi ya hentinu Mwenyezi Mungu atoibe hazisilamu zisiwazila Mungu atozibe hazisilamu do wakauzi jumbuza rijuhanga ritsingoza za Islamu hata mpaka leo karchu kabati mru shuru ndawe bano Mungu ariranda rongobo kao karja zishukuria umuswa garono mwiso waratuzingara ye neema hiyo ija leongo shokanga mkomori muislamu uje exprimo kaya waona drobwe kanisa ndo emisirilo Faransa wawe islamu wa Faransa emisirilo bushini wawe islamu wa bushini wanaswara wa Komori na wajibenue wendeho mahakama wende wabesiwa na swara owandoa hutwa hundro shinzi wabesiwa na swara na singarida hiyo rikena kanisa kwa bati waparola uzawaji kabati waporoji deklare alor karna ujo kubali mjeni ya lebo nze ya jata miedini ya bili wansi hatu banu na mdoka na akili baba ndirabu kaya mlemwa na dini ya Kiislamu yinu Mwenyezi Mungu aje liyokaya ila mikonsi ya shikomori tena itofunga tana na zila taratibu za dini haruma baadhi ya rongoyo ngono garandora aone garandora rederwa suluka yale o daraja uislamu hama wale mewa sha ila taratibu ya shikomori tena ketuba mdu nafasi yambwa ale kafirilo mdugu junro kaya hadenigrewa zopia zenongozo zisampanya wajanza wake makrete bo tijubanu imango ko krete yo kensinyiro jine shahoja ko murujibe no kutusubuti izo neema bokao hakika tahsini wikaya saddu lidhara'i Mwenyezi Mungu yaze hantizar mwetsi ya komoro muislamu bokao inna ad-dina 'inda Allahi al-islam yo aqida wakao ketu hutajiwa waswas do kama nada muislamu bido kubadukaya inna ad-dina 'inda Allahi al-islam yo kuna ukamharabari ngao karibu na patro wa haho yo kuna kaujoka mharabari ngao karibu na wazungu kuna kaujoka mharabari ngao karibu na tijidobi inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wi kutabwa usamdugiri yake muislamu shaho jidayu kwa muislamu yoke tutaha udoka mhara horudu jidayu kaya nga mharayo henna rongo Mungu ya haraya yonga nzo tena utido batike hita asukeba ngebidobo muislamu jorongo mbili hokubadukaya zinuzo kazikiri no kango zifanyo zonongo mbili tofauti izo rongo mbili tofauti eka hukubadukaza rongo zinumngwamba zo kazikiri nongo zifanyo laalla ngawe karibu nokawe tsa Mwenyezi Mungu yasamihiyo sami shekaleo ngawe mhara undwadi ngoni banga karibu na azungu hokubadukaza nongo zinzo kazirendwa hokubadukaza nongo zinsidekine zetsidekina zenongo izo zonongo zandrabu ngawe mhara ho zikubali iyo nifaqi yode mano kawe ya ibra ya mwanadamu sido hamba ye muislamu ya ibra de ka ewo silamu wangu duo mwakubali au tinduo haukaye kangu honsukaye we muislamu bahamba Mwenyezi Mungu ngeye abongo jihadayo haukao mrongozi huo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama yaambia ahlu Makka yaambio kaya na mratu habudie maswanamu wakaujibwe Qur'ani waamba ukaya
ma na'buduhum kartuabuda masanamu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wanungari kurubishao za amali zatu armwe masanamu yanu waribeho hamnyezi Mungu Mwenyezi Mungu huyu uloho mbinguni. Wallahi Abu Jahali kajenda mbeboni bari hajoka Mwenyezi Mungu ngeye kabati mru jwenda mbeboni bari hajoka Mwenyezi Mungu ngeye go jwenda mbeboni ekauthibitisha ukaya kabati mfaume wabili kabati intermediary baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndaye waye peke yake Allah Azza wa Jalla ndaye wayeche wode mfaume astahiki abudillah haqi yode mana la ilaha illa Allah kabati mfaume yastahiqi yaabudillah haqi illa hu abongedo ukawanza no tukufu batina ukahenda mru hajitahidar mu monotheism ngabo question wakawo henna mwanadamu ngebido ajuziseyo bima ariftu rabbi manu mimiti kubaluje ukaya yemfaumo wasilamu wa mkubali wode mfaume wa kweli yo question wakawo goruhusiwa mimbabi dharur ili ujue ukakweli banu ngawe haruma dini ya kweli paske endagaliye muislamu utomiliki raisonnement za ukaya banu ebanu kweli wanaswara ngo ma egareza bari kutumiliki raisonnement ukaya nkole ma juif ngo ma egareza bari kutumiliki raisonnement pourquoi t'es musulman kutina hata raisonnement papa hoya muislam mama hoya muislam debano lo muislam izo raisonnement bokao gizo très loin ya ukaleo uke muislamu uhimenro harmedina kislam parce que ze erreurs za hatu emana ujo ushuru ze erreurs c'est parce que wa accepte que une erreur ne fanyilia Mungu boka ke jabi ne fanyile bêtise alors directement go tsao pardon sha wemrulo muislamu tojwa Mungu gojo fanya madhambi hata hoto ya tasha sama parce que kutu shuru kawa do fanya madhambi parce que ye Mungu maasi yo kutu mhisi na miongoni mwa ihsani an ta'budu Allah ka'annaka yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جيبي حتى ينشيا harumaya nafsi nge honni sawa yokaya do habudi ya yemfau Mwenyezi Mungu hadaraja yoka umhisi hata ukahamadi songo ngomwe mashine ngomono kunahu muona kweli fa in lam takun tarahu fa innahu yarak hadha huwa haqqul yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin do habudi ya Mwenyezi Mungu hata uparise yaqini ya uka wallahi ona doyi de faume yo mengoni mwe za puzo wa Komor awo waislamu walio leo de yaqin yo utongeza mraji buladu ona wakati wa masahaba gabo sahaba akaujola wallahi ifage chohunya bala homba dua sha haila namna bokum Mwenyezi Mungu amba ud'uni astajib lakum namniwa bega mjomjibuni ona halaba yeyamba dobiri muombe Mwenyezi Mungu yema nacho jonye ndiko tsamba ko hamba ni mwobega jo baha wallahi mvange johuna ani ngabwandu ikao wajamba wallahi mvange johunya Mwenyezi Mungu atsoje sisa yo pouvoir ya yakini bokao geri mankio ede manoko ni temna taliki yabo wananyasi wenji bokao bese deja ngo una 40 juma zotofanya mazunguo ngabalona 30 zotofanya mazunguo wamboka batubadili harongo c'est parce que ze moraliza ukazijare montewa ze moraliza ukazijare montewa wao wandu wa teste waone wao wandu wakao ngwasoma Qur'ani one kango ajobona alors ngebido kango some Qur'ani wabego jobona gojobona de Fatiha kana uhisa kabati sahiriten qul a'udhu birabbil falaq kana uhisa abo bahi kabati masahiriten iyo nde yapuziza owasomea wandu no wasome wao alors e pouvoir ya masahiri yo inji harumwezi fubaza hanyu no uhara wa huirea haneheli mro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alors Qur'aninga mtiko soma rongo bokao ikabulike na ujoparhaniha parce que yaqini ketu parhani oka yaqini ketu parhani abonge haureje harumwe esuje watukufu doka nar aminukaya reka wesila mbatina ujua pourquoi nous sommes des musulmans yo khatwari nziro ze erreurs za hatunga joka jumoto multiplier parce que hena mrungu jodo jifutia fatawa za kishetani ukaya wano muhimu ndomdukubali ukaya muislam
alors wendo anza wangalie eske bo akubaluka muislamu silamu wewe kubaliyo ngo kubaliwa oneshio ako tukubaliwa neshio werejei har mweshio ngo johundokaya eshio kastukubalo silamu ha eba de shio tukubalo silamu haho izono ngo kaunga mzijwa ukaya ngabwandu ajoka ula khasaro bangwe kiyama hamadzina yoka wende zisilamu yode mano kwa makoko hatu wakaudoshe mezambo ka muislamu atende mroni kajastaiki ende mroni muislamu abagede mano ka makoko hali wamba muislamu atende mroni haukaya yoti plus ya hahe malasa fi shadid leonga wene titri ya muislamu bazimanizo li'idh billah kama sasfati leonga muislamu usikuwa he Christmas na mrabe usikuwa Noeli batina unjia ukawaba usiku fulani azar zoka zohusu izo owanru wazambao wao sago joka wana swara dayori hotoka wanro wana swara zoka zohusu halafu siku hamama audu 25 December unde wesila mungu wajo henda balini ona bomwisila ekawa denda balini fanya taratibu maudu unyanyamanyo wabe hamnyezi mungu ntweda maudu bawana na mwanzo wakazi wanandu wakaza mungu ndrabo wedo enda balini wedo no vinyo wemvura bange jitahidi bawe muislamu daule pomura utofanyo kaba maudu tina hunwa tina henda balini tina uvura maudu itijorego sukwa maudu utohisu kama maudu ngona mba furaha urendo ka usukwa maudu iyo ngo ulindo maudu utofanye mbandrongoyo usikuwa haho woko johusu neze error zinuzo ntipia dabo yakaya karjelewa ma maana alislam hakika ngabo mrajuzisa ma maana alislam alistislam lillah ikawa bawe muislamu awe fasira yabo tinikamgupia ona tinikamgupia nitarumu bomfomi mnyezi unitarumu ma maana alislam alistislam bom nitarumu tunikap unitarumu abo bimane kamgu ekao kubali mungu yotarumu abungu ende swanishiyo na hadithi kututsa haujaudo jire zonoka yebanu zonoko simple banu mnyezi mungu wo banu ekare do anzari do chende sahe akili baada ya kubali kazi zisilamu riniko hurio kaya hena mrunde akila hahe abo kabaja joka dini abo shoti sharia sharia shojo urejeze akili wa fikiri shojo urejeze zowa johanza yode maana ukesho sharia shazoshi respectewa ni yonga nzotwa na subira ababa yudo balo sharia chenge ikayo kaya ni amini mnyezi mungu baba enda he akili ya haho oho abakabajajo ka sharia abo na karjajo paroka baba nurelewana shabane manardi ngo helewana dabalo sharia ekari shindana ngabo mnyezi mungu ambo arongoa abo basi abo shode sharia nenge kabaja ka sharia itoka ramba na amini mnyezi mungu enu joshinde akila hahe izo ndabo shoti sharia isho joka shambwa sharia abage wanza ni waislamu watukufu ngamridindra jeze ena mrukoya ulewa na mrukoya uvura bange ena mrukoya hana plazi likoya hifanya yeheda balini to jitahidi maudu wabeba bwa hishene do ho maudu yono ngonkuyu to jitahidi wabetsina henda bahi maudu nsuhende tijoka hama ngamfurahi bazima no wandu wakaza mngundabo na minga mijumo tsamba lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala قال لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم kuna uparisa wandu wakao waamini Mungu wardi waamini nenso akiyamo kange johima yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu udo wa parisa wekosanyiha haruma rongozi lo kinyume na Mwenyezi Mungu wono walo kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walau kanu abaahum beshando baba hao enetoka wa muislamu baba ho yemna swara
hoto tanganya hawena ye usikwa mada uo au haruma tabia zilo kinyume ne shara ya Kiislamu kujaruhusiwa beshwa de mwana hao beshwa mzata hao beshwa mbaba hao beshwa ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhmin on ramada wao za imani zao Mwenyezi Mungu azikubali on ramada wao za imani zao Mwenyezi Mungu azikubali hai mndu yaamini Mwenyezi Mungu yazingaropanga yemewa na mndu azwashiriki Mwenyezi Mungu yemewa na mbabahe ya shiriki Mwenyezi Mungu ebanu gwanzweke mndu yazingara upanga yamba la ilaha illa Allah babahe yamba hamini dini nyinroaji hamini masanamu mndu yasaupanga ya hima ya wana na mbabahe ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngoshurwe mahaba yao walladhina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yani ngabandu harmo wanadamu na majini Islam yani ngwaona mahaba yao na Mwenyezi Mungu wardigo na mahaba yao nenzilo kinyume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah ngwao harmo ndogoza utsodanzana mahaba ya ndongobo kuongezo kinyume ya Mwenyezi Mungu ni mahaba ya kweli walladhina amanu ashaddu hubban lillahi no waamini Mwenyezi Mungu hasabuzi ashaddu hubban lillahi wa kama ashaddu ya hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo hanza mnguranzi ije mtume ije maswahaba ijo wadunga yabo yode heliwe ka hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ka hanza dini abonge leo wahisuka ya muislamu yapotea hata suri daraja dunge na naswara ya veheheli wafaya yende anosho wanao ekweli ujisukuwa naswara wangu mkonsidere umruhindi ala haula la quwwata illa billah banyi kabati haya ebano haya ngyo dahu ewe ngofikira mnaswara wadunga naye Sike zomwa bilokaya na mdwanga la uwanzani banu ngabo tofauti ya mndu wa mjwa hazini walewa kolegiwa hao ngabo tofauti ya kolegiwa hao kawe mndu muhazini katura danai kutumra danai alors harme psychologie sociale vous êtes ensemble amma ma yakhusu alislam kuna ujo mwanza na muislamu beshwa kuna ujo mwanza na muislamu kuna ujo mwanza hana muislamu mbabi mahabba kuna ujo mwanza na muislamu fasiki ye kaira na kafiri muislamu fasiki ye kaira na kafiri marazinji zima nizole ongo parso wandu mahaba yao waona wanzani wao wanaswara kwa tujo heli ya udungana sha wanza wadate mahaba ya shilia ze daraja usilamu ya badungana ne kafiri wafanyo haziba zima we jirani kafiri wadata kwa tujo heli ya bila dungana nange hababana ngutsoma za made heli ya mruanza muislamu la gawa diferansi ya taamul ya humdungano taamul ya kidunia ya hona mdu kafiri la difference ya mahaba ya hanza mdu antake musulman almuslim akhul muslim bazimani izo kabati mrushidwa anza muislamu go parso mnduge manzani wa kafiri hadaraja bokao zishilia ze normo za mndu kama manzani za mndu dungana na kafiri wajo dungana na kafiri hawaadilifu batino kaya adui baho kutumfanyilo adui mdungana makolegi yake hazi amma mahaba ya rohoni hamadeheli yabidi wanze muislamu la yajuzu abadan abongele ongar parsao zisilamu bokawa daraja wa waswili wa wahara hodwamba deva ya hema krete wao kazinzie kazikiri kazijani husu yotiza hangu wa wahara badinga bo hata wadinga urindira usoni mwao banu silamu watu wati mziro banu yongar jojo kabadi ahamba azondo bobo jwai ahamba azondo kudaza utifekado mbili kudazo utifekado mbili tichitira shoka kado mbili utikaza Mungu ndabo bolo mharaho amba imnaswara manzani wao kano
mikali no mikano nonsi na huja wolo mhara ho mwambe haliyo ya jokaga we determine harimwe dini ya haho kufe kubehanywa aho ajore mwanzima tijo gwada sasa ndrabo nezankili zinji zanyu ziba zankili zanyu abo kanyina akilindo zankili zanyu abo kezo sharia ndo akilisho ti sharia au kakabati mdajo paro kubaduka yedaba kabati mdajo paro kubaduka hajire zone nayi chabane manar dingo reje dingo ni da bobalo sharia eke sharia ga reje hiyo alor ga reje hiyo harumwe sharia isho ende shendo shiri hukumu isho deshe ndo shiri hukumu ka hujeleza nayi hujeleza nayi zo ambati jau henry sharashu urejez abaloji tahidu fikiri hata abonge hizo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda allaha wa rasulahu kuna uparisa mndu yamini Mungu nenso akiyama dadokana mahaba ya hahe dadokana mahaba ya hahe na wandu waloki nyume na Mungu na mdojo tofauti linkafiri mnaswara mganyi hazini alor ye manzani wao ho hazini shana mdojo tofauti ngabo mahaba na mahaba kuna ujodungana naye mahaba hamada ya la wambuka almuslimu akhul muslim wodungana nawe madama kati adui wa uka nguyengo ho okawe muislamu abonge mdungana harumu hayati wa duniani shama haba ya ukaya dukta hamu no yebido ujuo kola mndu ya haramu Mungu evaloria hona Mungu indri evaloria wengo ni kumgu valori ndini bahi ujoke na mahaba ya udotulo hamuni mndu ikao edaraja haya ngojoka katsukubaduka ya Munguo katsukubale Munguo shaharenge mbrajina duamba Mungu zopia kartu shomoro neze konsekasi zinu wali'aidh billahi nazira jayo tambandro Allah hena mndu najuse suala bima'riftu rabbi ebanu tikubalije ukaye mfomi wa husila mfomo sila mwamkubali wede Mwenyezi Mungu kweli wojohunda kuna hunda jawabu nabo yo problemu ababando ujohele ukaya yode mana utoshindo swalindro yode mana utoshindo ramnyezi Mungu hauka kuna ujora mndu utohumjua banu yode faida ya udo soma faida ya udo na darasani ili uende washashize zembi abange heni sauto na darasa heni sauto na darasani heni sauto jitahidu jo Mwenyezi Mungu shetani ngutojo ambe akili haho shetani yetu ambe akili haho shode sharia ni rogo Josefikira abondizo na nyimwe ndo anzamude mwangalie ngamjohunda ukasabuzi community ya Shikomori karjanika Mwenyezi Mungu imana ya Muislamu al-istislam lillah do tsaba Mwenyezi Mungu ona tsoni tarumuze nongopia izojo habadizo izotojo ambatsindizo yode mana wakubaluka Muislamu al-istislam do tojisalimisha Mwenyezi Mungu kaya mimtwana ho hao untarumu basi hunu komori rinika Mungu nusu haranus yode helema yahudi wakaya yu'minuna bi ba'd yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd ebanu wanzweke Mwenyezi Mungu atso watamndoni hokaya waamini nusu waharanus waja wamba zinuza Mungu azinuza tusisi wanja mndoni hizo wewe ngwanzweke ngo joina beboni bahujiparoka yawe Muislamu tambandro eniyamba ye Muislamu na angaleka usilamu hae ngo kubaliwa one sharia ba usilamu tsidena mna hiyo usilamu ngwanzo kubali wongona unguo yabo abange mndona do jibirilia yangalio kaya usilamu wahangu do kubalwa one sharia tujamba we Muislamu hurudungo tsonde ha sharia shindwaji
babanga wahirma khatwari abonge narisomeso wana tauhidi bawo miongoni mweza rejeza dingoni mwana hobe hashioni ngaba ribezora ndisa ngozo msomese namna yo swali handi so somesa ngozo hifadhisha Qur'ani rai jaka hajo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode manoko si swali ho lemevu haukaya karna ujua hanza mndu ratujulizi waye Mwenyezi Mungu gari mjua he isimu ya Mwenyezi Mungu tu wa komoro wenji hukom somo tauhidi wa uyengwa komori eni endo somesa darasa tauhidi yo yengwa komori haukata tauhidi ketu kubali hirizi malahoni ketu kubali mbuzi za malala wa malahoni ketu kubali waamini Mwenyezi Mungu ruduke na mbuzi idoamba rio protection ya hao ketu amini Mwenyezi Mungu ruduke na hirizi udamba ido hifadhi Mwenyezi Mungu hifadhi shaha sababu ya hirizi hiyo au Mwenyezi Mungu hifadhi sababu ya mbuzi yenu Mwenyezi Mungu ni hifadhi sababu ya ile kirtasilinu tauhidi ketu kubali zano ngo hizo bal irejezo kwa wandu bokao wafanye tabia hiyo mamushirikina Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu enam riyalembeza mba enam riyalembeza hiriziba hanu bahimwe etso mndanda mahunro maruvu kana humtimiza barongo yaha abonge le kirtasi wali lembeza tsosa nato lamini litsinje nkudi udoli bangwa henu siku udoli rejei lu hafadh ba Mwenyezi Mungu yetso rendeza ngo za mahunro maruvu she udu hasuli shamba ngo baba hanu atazasuli baba hanu wo chojo kabo to hadalone le kirtasi lisoju sema to langaliata Henry kuna ujua hamini Mwenyezi Mungu kaya huwa al-hafidhu wende uhafadhi urdu jambe shale kirtasilinu tena nekanilo Mwenyezi Mungu joni hafadhi mtume ya hwere risala yondo baye mtume ya rumani Mungu hasomesaze kulu hasomesa dua za wasubuhi risomeri pahe rihifadhihe ele kirtasilinu mtume ya rumi wa yajabu kaya le kirtasilinu ne manzishianu inu hifadho yaho ndo kutina tadalilu aboka yehu juajo kai numru hifadhana sharshi lugha ibuni noye mfaume ujo yaumba jinna mwanadamu yaumba henna nogozulu harume arudhi kajazibe sham nrutoka uyo ntaja mbembano ngo harumwizo alor ngwaja na zahahe ibilisa tungu zahahe ngabono masuliha wadwenda heze hirizi weridiwe njo misirini we swali ngabona masuliha ka we swali ngwajo vumbwa Mwenyezi Mungu hizo wambwa wa mabudie hizo abange shirki inu nogo khatwari hauka shirki enjia ruma za amali zahaho bazimano kanga we kwansia yo kanga mfanyo shirki base kanga we na mahamengo shenda hushiriki Mwenyezi Mungu mwa mengo shenda ranzide ntu wa balighi wadi swanzi shwanje manambize njema zaho pia zetweda pombono shirki nzima hendi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaushanga Mtume sallallahu alaihi wasallam haruma kesto za shirki Mwenyezi Mungu ekadotse haye namu iyo katika bati hata na mwisheli Mwenyezi Mungu yarongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam mahama yoka wo habibuhu walewa manzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam nduyanzwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shaharu masuala la shirki hani kiwaza hadhari zahe Mtume sallallahu alaihi wasallam قال Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala قال innahu man yushrik billah قابو آية لو سورة المائدة فقد حرم الله عليه الجنة قابو آية لو سورة الزمر أبو كندني قابو آية لو سورة المائدة من يزم أبو كندني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن من ريافنا شركي الشرك شنو هنديني لو تصورن غنغو زمنيزي مغوايچه uzinike mndu wasaya kamnyezi Mungu hana pufari fulani urgu hambe pufari nungio na mndu fulani abo we mushiriki ekahu aminu kamnyezi Mungu ye na mvuzo fanya ndogo fulani urgu hambe mndu fulani nge na zemvu hizo abo we mushiriki ekanga we konsia ujozore ndao basi kaufuneze fikira hizo au hufunezi tendo hizo faqad harrama Allahu alayhi aljanna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au haramisha yembebo ya hahebo bangu nkiyama kuna mjambe boni wama uwahu nar lazima rejai mroni lazima ende mroni wamwishiao hamba wa mali dhalimina min ansar Mwenyezi Mungu kajamba mali wa mali almushrikina hamba wa mali dhalimina au kaina mndu ashiriki Mwenyezi Mungu lo dhalimu inna shirka la dhulmun adhim au kaina mndu yarenga Mwenyezi Mungu haki ya herdi yamba ngio na wasaya ala kulli hal على كل حال
abange mtumar ma surati zumar ambilo kendi la in ashrakta walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika zanongori hambia wazinu zinri zambie mitume hamanda we watendo ukaya mahma yoka kweli nyi mitume na mwanzani na mrumani shana mfanye hadhari. La in ashrakta ikahu shiriki wa mtume Muhammad uton shiriki urange haki ya hangu hii ni kamndu urange sifa yangu hii ni kamndu urange rongo ya biduni mehondo zima na mndu la yahbatanna amaluka shiriki yoyoto hangamiza bo mtume yumenyeleze njema zaho pia za urenda mtume wala takunanna minal khasirin hardingo joka mengoni muondu wala khasara bo mtume yo mtume da karongozo harimwe aya hiyo nanrueto teza kartu jawloza ramli ndera juweke barakangi au kaiti au kaizi trompeo wanruenji warenge zanongozi la wazita Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu ngeba pamoja nao wodo Uislamu wa Komoro kama Mwenyezi Mungu ngeba zima nao wala Mwenyezi Mungu de yawa de walango atahona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alafu uendawe jangamiza no angamizo wandu alafu werdiwa njamisiri niwe swali hena mrubukao hajifungatana na walimu dunia na rogo za masahiri bahiyeka na retarizo swali ye uswali hata ate mwalimu wayo wagangiwa uswali hata paske shetani ye uturuble mdurenge wa ibada wala sangu juo alor hamwe hanti yado hisi amabala nge wali wala hangu nge na khushu paske kana ujo turuble mdu ikawa sa jangamiza alor hamrati tranquille yado reza mwero abaya ngwa bangu atsingoreza biras shaina mdubokao nge jumotso butalisha shetani nge jumotso mtabisha ati swali tabisha ati funga tumu na uwe funga shukura Mwenyezi Mungu baba nga harumwa ula mtihani wakawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hobe haujeru ufanye awange wanzani watukufu narisomeso wana bayo demane wana leo wishao wakomori wenji wa roharu mwedini ya Kiislamu kwa tujue hakika hemfoma bidi wa mwabudia loro ngwa parsawa nasara wendowe eclaircise ya dini ya kihao dini ya kinasara ngona liberte zinji wakao silamuzi haraza alor wana kwa tina dini kwa tina imani wajihundra okaya ngwaono hamamu wafungu wajundro kange bido wapwe walawe wende wadunge machindini wadwenda niyo paske wajuka libro wadofanyezi wajuka hanza alor narandise ho someso wana ye tauhidi gerjeri wasomeseza ibada baika hubezo somesemwa naho ho swali rahaye jajwa ye Mungu ya mabudi yao abo yo khatwari onda ulo silamu rasomeswa Komori utaunu tso himandro andro atsungu himanayi umshinzi ko timwema paske nganzo mrasomesiwa tauhidi ngemndo ajaji nganzo mtume atostenda asomesi Mwenyezi Mungu atostenda asomesa mtume ye ukamide Mungu ngebada wajamone za ibada wago tifanye pupa ke mwanao hifadhi Qur'an tifanye pupa ke mwanao hajosoma maulida tifanye pupa ke mwanao hajosoma wasila fanya pupa mwanao ya dojo jire zone emanalo muislamu ne maana kubaluka muislamu ranzido utotoni abo opando usauhu huraya konaho mulanu pepo oke mwanao yenda liko lingena na swara yenda university ngena na swara gumiliki rezonma za ukubalukae muislamu na uje kubalukae dini ya amini yonde ya kweli bazima na argument parce que ngujuo za barindi ni ya kubale dini ya Kiislamu wange yonde ilo muhimu de imani nganzo itende kozifubani yonde itsongezo mndu akana hamu ya swali yonde itsongezo kakuja swali uheshelea ukahama bala usisimhomu ili ubezo swali na bandu bokao Mwenyezi Mungu jowabariki eswala ngiyo mjibo haujui rede haukaka kwa jaswali wondri haukaka kwa jaswali ani roho ya hao wetoshelo kabala kwa jaswali woto kabala wa heli kwa ujihisi woto kabala bahi wangamia wowandu bokawe swala
enamnika weparsa una tamu eswala yona tamu ema munafiqina wa hata ujunja hamsiri nige bidori bezari rohe hata ungabo kwa shinduli la jamaa paske dunia iwahafidisha nganzo wabeze waraje haruma za amali za dunia eswala yona ladha watukufu za ibada zona tamu za ibada zona tamu ngabandu ikawo zandi meza hao zitofunga tsona na istighfara ani hata istighfara ngondo hata wowa tawadiwa zoka olime wowa ngotsingo astaghfiru Mwenyezi Mungu ila tamu abandu ko wavumba Mwenyezi Mungu hata Mwenyezi Mungu awarengeza sasa ngo zirende automatiki emana wazizingarando Mwenyezi Mungu enda wasahilisha shetani katushude intervene ya uwazilia za ibada zote zifanye lori nganzori jitahidi wanzani wa Islam ndojo kaya Uislamu inudini bokao ketu kubali izwekao do wanaswara wakubaliyo waman yabtaghi ghayra al-islam dina enamdu ikao hadungu dini tswede dini ya Kiislam falan yuqbal kana ukubaliwa yu aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alors ngabanadamu bokawa abawa daraja za aya kazitsuwa disa Qur'ani ngesoma ushaketsuwa disa ngwa hutajoani waona maelezo ya hao baada Mwenyezi Mungu yarongoa wandu ikawa na problem zahe emana yahe mama na al-Islam alors ngabido hene mdarejei emana usilamu yenri al-istislam do tsokani ni Mwenyezi Mungu na aya wede huntarum amba jabo yakaya ilirjo kaza harumaye dini ya Kiislamu eswala ikangar swaliyo harumaye zedu wa istiftah si hambo kendini si hambo kaya inna salati wana ikhlasi inna salati akike swala yangu wanusuki na henna mnyama njoka hutinza wa mahyaya na bondo na moyo dotokaga mina mobomgura kuja ndrengana hafaga mina moyo wa mamati no hufa lillahi zozahahu eske kweli bolona mumgugu utarumu 100% Mwenyezi Mungu utarumu kweli kutina zahaho na wamkubalia netokaba emanswi ngabo yalo involuntary au ngabo yarishinda ori yafanyao yabo ayafanya ezinrajine kweli hotarumu yebo wafanye masu yani hujue mro masu kabala ulati mbabaho na mtatahu hujue mro masu kawade misale juwa ya misa umwezi ado kweli humtasama au ngotola lawe siwawe juha ani kutuhisu kabala urende paske yode problem ya mdutu jwa Mwenyezi Mungu yehunjila madhambi yekaisu kabala fanya dhambi ani yeuneglisha doko za madhambi na miongoni mwa angamifu al-ihtiqari dhunub mdudo dharau madhambi ani le dhambi ku wewe ulionao lago tojonda kalema no tsolifanya ngono haya utijo ngono haya rumwa na Adam shaye manrajine ayo safa tijonna haya ingetsamba mimrumshe tijonna haya ingetsamba mimlevi shekati tirenge tibimbenro hatu yo problema hanyo shaye kati tijonna haka ani so regeze madhambi ya wajojo fanya na watu jojo afanya alo ngona mabala alafanyao alagufanyilo mbaba hena mtae shakatu ebanu wafanyilo ebanu yamboti fanya do byala fufanya wala fona mabala zila betis wende misale jua wende miso mwezi wende misa zenyora zitatu swani hindu zekabu zila zote pia za kazi tu so mabala pa he amriya he kun halafu wode mndu wakamfanyile mafitiala hardi hambi okaya tahawnu sami bamjo sami haukamgu yede arumba ardi nguru joza tabia za hatu hata hotota Mwenyezi Mungu samaha kullu ibn adam khata'i inna manadamu yema kosa wa khairul khata'in shakairia huwa kosao ikairia huwa kosa ndo hata Mwenyezi Mungu samaha shaujoke tudamba mimi mivura msishabange mimi no vinyo sha oye udamba rimi mrwali watu oye mimi amjo bambanyu jauni yaboje kuranti yonti pia kubalukayo maasi shango fanyo yo no ngonku hotso kubalukango fanyo madhambi
Esheleye bangabo wafanyao no atokubaluka ngo afanyo madhambi atakwatsuta hazijokala madhambi wewe hotojokaba nunga mfanyo madhambi zonrongo nkuyu Henry yode alama yokangwa karibu nojita au ngojoransi au ngojota Mwenyezi Mungu esamihi yonrongo nku homdutso kubaluka harende nayi zonrongo nkuyu homdutso kubaluka ya harende nayi do mwambia nukaya zefeti za kinaswara zinu tijomba Mwenyezi Mungu beshwa wenu na mvinyo beshwa we henda balini tojitahidi hata usikunwa bentu henda ntu hunwa tu na mvinyo leo ntu vurabange leo ili utone salamu kaba nukweli ngorando na Aisha kwaminukanga bo Mwenyezi Mungu mrando naye abonge ntu henda no mbise wandu wadamba Mwenyezi Mungu hamba Jesu ya Mwenyezi Mungu Isa Mwenyezi Mungu azalwa na bongo biro ambala mjalid wala myulad ngondo wa ketsudo furahi na wandu wa amba Mungu azalwa alwa nao abonge beshwa we inazo tobia hizo tuorengezo kaba hili mau leo ntuzi fanya maudu ntinazifanya heu utojizi ngarofanya imsakuka ntu uombisa azima nizowe chatofanya kale wo ntu ufanya zendongo hizo wezifa chatofanya kale wo ntu uzifanya bazima na furaha ntu uzifanya au ntu ufanya ntu kaminao hai mwanzani waho mnaswara haambia mwende ya rumweza mhusu mwambio kai hizo kazi jani husu utidoka mhara utidoka we muislamu utidoka mhara utidora mnaswara we mtukufu hane mzungu mnaswara utidora mnaswara utidoka mhara ya ardhi inu ya haho bo muislamu inu ya haho bo muislamu innal arda lillahi yarithuha man yasha ondo we islamu inu ya haho ardhi inu utijihisi mhara henna banu jokaya ekahambiyo kana rende ye mwanzani wao ntina udwa huja omgwajala kana husagiri sha nyiwa hara ngona makaya mzungu kujohosi mzungu ndo wode mwanzana wangu mzungu johosi anemvite amwambia kaiza limiti zangu nawe dayabo ili udo wewe udo jisuka kweli we muislamu udo jisuka kweli wewe muislamu wewe wawe ani wewe usatoka kweli we muislamu parce que ngona conditions no ngabo miko ye mwanzani waho muislamu mwanzani wangu kolege wangu ranzi hale hajohosi unam ngomridhisho heza ndo usiu ngomridhisho uheze ndo busiu ngomridhisho uheze ndo busiu mzungu ujohufa amada bojohufa lor Allahu hayyun la yamut wandu won anti johasi gojo ay do bi go hezo ndo busiu aneo muislamu ngazo ujidai wono hata ngabo daraja za fatawa nsuone soka ya zoka zikiri ngabo wanazweni wakaviaziza muislamu udoji juo kaba we mndu hindi do toka muislamu we mndu hindi yani udoji juo bo muislamu evaloria hawe hindi wala tawasul daraja ukaya engenda o wajofuti ukaya muislamu ke jaladhimu ya do fanyila mnaswara hazimbungufu yani denna hazimbungufu masalan hen ani muislamati fanyile ama mathalani doka muislamu ya do tsambu wa mnaswara nja ishando saba de daraja hehedi wakabia za muislamu wasule daraja yokaya hata wajamba muislamu ya tido tsambu wa mnaswara tido tsambu wa yahuda tido tsambu wa kafiri na jisi yode daraja wakabia zoka muislamu hotoka muislamu ilobo la ndongo nkuyu halafu kartu shido shoro amongedo kaya ekaizo ngarizaminiyo nardera angalie daraja ya mru ya hensi ya hatu Mwenyezi Mungu ya tutambiyo kaya mimi le junduo na alifanya tiparsoka Komori de arudhiyo de daula nzima buyoche yatu wanwa dini mbili itona dini mbili wana waihora nzide ntsuetsi eshezi swezu za dekuvrewa watsungoza lwa sisila ani mngwatso pa zisilamu zija Komori mngwatso pa wandu zisilamu do akaujawa dekuvre Komori litsoju hazisilamu we Mwenyezi Mungu atunika fursa hiyo
na wandu kongwe ndo mbiyole wake Islamu Mwenyezi Mungu ajawanike fursa hiyo. Na mwende mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallama hataha Abdul Muttalib manyambaba yake Muislamu, wallahi alazim hamtaha yake Muislamu hamsadiata kangama na Mtume sallallahu alaihi wasallama kaja hakangama na Mtume sallallahu alaihi wasallama kaja rolo hitwa kabula kajolo ya nema Quraish. Abdul Muttalib azimanizo Mtume mwanzize khairi ya ukake Muislamu sha holiho Abdul Muttalib akanamna kiburi wahe zenongo za hoa babaha he wakanizo azimanizo Mwenyezi Mungu kaja munike tawfikio kake Muislamu kaja mnike tawfikio kake Muislamu. Basi hii aya yambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kuna ushinda urende mndu Muislamu na Mungu haraya ngude hoko yanzao tumazilwa kaja shindo fanyila Abdul Muttalib mbarongoyo ye komo ringa rtsungo zalo Islamu komsa halafu regasho Islamu wabahi artsungo hu gasho komsa jau Muislamu mkomoreda tawono haya hodo jidayu kai Muislamu utudora mzungu wani tudoka mharamu mru mzungu we mtukufu ye mzungu manzani waho hawe mvitari manongo za tuhusu hawe mvitari manongo kozodi no hao zonje marumedi na hao zonje marumedi na hao alori ye mungo tafautisho mdungano waho na eje sino eka honda te daraja ndiyo husalimu amru soni manzani waho mnaswara henna babanu ya mwendega mwendao henna ndugu ya mfanyinga mfanyao ataijo kaka ireka we Muislamu ko welewa siparokiru lewewe na mnaswara pasuke mnaswara uongu juo kamvinyo haramu ar Muislamu ba uongu toani uongu juwe mana konso na welewa ngujuo kai maudu ya je honenai ya doamba we nyiwa nyina rabo Islamu za rabo idinanyu yo kamna mvinyo ujakati ngo uno jistiri wena mvinyo shafa tartibu utudwa yuna wena kafiri we vura bango tudwa livura wena kafiri do jistiri ujibadaze yatijuo kawe lewa bo Muislamu yatijuo kawe vura bango yatijuo kawe hana tabia fulani atujolo amba we Muislamu nongo fenja leo la haula wala quwata illa billah kutushido jwa fazila Muislamu na fazila kafiri bali hata Islamu na kafira bazi jotanganywa abazima zikenzi baba hanu ateila suraya yotsora mboka Muislamu direct ka homono itawa au abo mpakato fumwashasi mushahujo ka mipara Maryam au mipara Muhammad au mipara Aisha geujo kabale Muislamu hele dina shaila apparence ya ukato jo honemru jo ka Muislamu yeri tawa nanga mjua onyonse pio ka Uislamu na suraya enda Muislamu yena suraya na ke wazungu hata na wake wazungu hata na wake wankudu hata na wafanya hata Muislamu watu hana surabo ka wetojo mwana weto mjuu enda mri akubaluka ye Muislamu hasalimu amru Mwenyezi Mungu basi yeto juliania aba hayino Waislamu wonone makafiri wavaza kujajo shindo juu paske watungoveze makafiri wavayao watungoveza kikafiri mavazibo kao sila mwamba haramu yoka valwa ngamtsingovva sawa mpaza nyile sawa mtowaze leso sawa kabati mrujo shida joka wede Muislamu au la de kafiri mpaka zina letovumbulu awange kema zina yatu ndio ajoka ngarende mazina yatu ajende arishafi maudu barambwa si abudu na Saidi abonge haya bala hemlemba sha Muislamu atsinje mroni iyoti plus ya hahe. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Au tahazi samaha aburaleta na mweshelezani owana na someswe tauhidi na wajue Mungu ngewa muabudie owana na wajue Mungu ngewa muabudie utikena popalo kimwana wahifadhi Qur'ani banga bwana wahifadhi Qur'ani radikabula waja kwa jashindo bali wanro harumandogo za Kiislamu waja wasungu hana tabia wajushila harumandogo zinrajine Qur'ani yowe diwaza ngiyo ama kwa japaro jua abonge ketsi na maana ukena popalo kimwana wahifadhi Qur'ani ajahifadhi Qur'ani de kango jashindo bale suivi umfanyile suivi ata yajaye lewe aje rumie yade joka aula abonge tauhidi kabati Uislamu bila tauhid ganzori joye mfaume ariumba juzise kubalije ukaye Mungu au kai dini ya Kiislamu inde ya kweli no zedi ningizo zinji ka insha Allah uparisale jawabu abo insha Allah ngawe
muislamu wakao nasara kana hutabisha akili yado hamba ukaleo ya dini yahe yojao ngawene majawabu ya humjibu haukango juo kaya dini yahe yote ya sabuzi hasababu ya argument wakao leo ngozi miliki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.